صلاة ودم باش بینارت هجا بینارن ایوارا بادینان افدامه و همی دمن هوا بخیر و خوشی و شادی بنو جوانتر رزو صلاة وانش برنامه ایوارا بادینان قبیل بکن بیناران افجار دیم مدنا خدمتا هوایم برز و خوش تیوی هی دارم بابت افرو کم و ما بو هوا هل بجارتی جه رازمندی هوا بتن و بدلی هوا بتن هرچند هین همیشه رازمندی خود در برن که هر بابت که ام بو هوا دست نشان دکنم دلی هوا لی هی دارم بابت افرو کجی دی ساب دلی هوا بتن قالك جرى ما بحصا جنيه وما في جنيه كرنا دي سامي بحصا جنيه وما في جنيه كن لي إيرو أمي بحصا كي جنيه كن أمي بحصا وان جنان كن أمي دمال دنا ما فيوي دابين كرنا جهة وحوان دنه هر وهاجي ما فيوي بشتي برداني چيا و يانجي جدابيني يانجي وقت ظلامي ويچد برحمة خوده هل بد في بابتي أمي يال كسكي شهرزاد في واريدا شروع وكين او جی برایس ستار طه پارێزەر و ڕۆژنامەنویسە ئەڤروکە میوان ئیوارە بادینانە کاک ستار گەلە بخێراتی بۆ ئیوارە بادیان. گەلک سپاس مەمنون دەست خۆش بۆ تەژی بۆ ئامادەکردنەوەی بەرنامەی. گەلک سپاس بۆ ئامادەبوونەتەژی دەست خۆش. هەلبەت بۆ ئامادەکردنەوەی بابەتی هاریکاریاتە بیە کۆم هەردوو لەسەروی بابەتی باخەوین زۆر سپاس بووە. دەست خۆش. کاک ستار ام دست بك بناسك بدنا جهة وحواندنه باش ام بين بحثا ك جهة وحواندنه بركت كبدو بيت كدابين كتو موافقية. بله دست خوش والله بری از بهم پناسب دم سر جهه به حواندنا هفجینیه من ویتن پریکا من بری با دینانسات پیروزباین هشتی مارس آرسته گشت جنن جهانی بکم ابتایبتین کردستانی ابتایبتر ین پارزگاه دهو که و ابتایبتر بو کچکا جوان و پریکو پیکو ویرک و قلمباز و روزنامه‌وان و میدیاکار کوشایا سرنجا همی کسان راب کشیتن اوجی سهام خانه سپاس دست خوش سپاس برزی ممنون سپاس هلبت افرو بر خود دینی ماف تشتغلك جانو پیروز و روايه لا بس ما في جنبتني بلكو ما في همي تخوتشينان چونك خدای مازنو دلوان آیتکا پیروزات بیجیتن ولقد کرمنا بنی آدم خدای مازن مروی بقیمتی خستی خدای مازن جوانیه کادای مروی مادم خدای مازن اف هیبت و قیمت و جوانیه و ما فدای نما دبیت امجی رزیل بگیرین و ما فید کسی نخوین پیشل کاریا ما فید کسی جینه که نهلی جین کس ما فی ما بخوتن جنجی افروکا کمالگه دا نیوا کمالگه همشین بیجین همی کمالگه چونکه جن افرام بره خود دینه دیکا ما خشکا ما جنبرا ما کسو کارت ما بچی ام مافی پیشل ویگن بلکو ببینه پارزر و براوان کرد مافی جنان جوانا جهه و حواندنا جنان آنکو دم جن گری بست هاو سرگیریه بستی تنگل ظلامی و مافی هی که داخازا جهه و حواندنه بکتن ادویردا دی فیاسه و شریعتی شريعة ياسا عراقي قانون أحوال شخصية عراقي أنكو ياسا بري كساتية نافد داناينا سر جهة وحواندنا يا هفجينية شرع عراقي ناف بيت الشرع يا دانا سر أما زربية ولاتندين عربية قلتي مسكن الشرعي يا بوداناي فرقي هيا اگر ام بهم بر خب دینه گلک ناوت سر و مصالحات هاتین دانان از بوارم پنج ناوت هاتین بیت ما هي ما دار هي ما شقه هي ما منزله هي وما سكن هي باش جداهي كانوا بينات آن هما تاني ناف جداهي الناف الروي زماني عربي ذا زمانه كي الدولة من ده بيت بس بو تيج طبعا شمبيت جهه حواندنا مروفي تيتن مشتقش في نافي بيت بس بو جورك تيتن جورك بريكو بيكا راي خستي و درجه كليل وقفله وهبن زيد باري او عربي بجني مرافق انكو كلو بهلن بيويست بيت ده اما دار بجيتن بلغه زماني عربي بجيتن طاف حول الشيء وبدأ من موضع الذي بجد جهك دس بيبكي وبزفريا في جهبا يعني دور بيشك ذهبي دور هيلك ذهبي تنسماني عربي دا معناه كومكا دار كومكا غرفانا كومكا جورانا انجلك جورن دور بيچاناوي دور هيلاوي سياجك هبيت انكو باوانك هبيتون ودبجنا هر جورا كجوان جورا بيت يعني باعتبار بيته
يعني دار مصطل بتن دار بلا يعني اف مصطلحات بزمان عربي هاتنا بكارينان دار درسته بو جهه بحواندنا هفجينيه و بيت جهه درسته بو جهه بحواندنا هفجينيه حالا زراوي سيانكو بيواسي هات بكارينان شقه شقه چیه یعنی بشک یا نیوک یا رخک یه ماله بلت مرجع کی بهتا جدا کرنش رخیدی ماله مثلا خانیه که مازنات تو که دو بش بیت الشقه بشک یام که سه بش یام که چهار بش لبلج یک جدا ببن افرو خوش بختانه مدبین شقه تنابا کرن قات سری ام بی زمانی جی تدگهین اما منزل چیه گو ناوی چاره منزل اول مروف جهه که بلند جور دا بهتا جهه که خارب زمان عربی دا بونه منخان یک دو قاطع جوره کل سری جدا بهت ناف مال دکو مال همی پیکتیتن میری بله پرانیا یاساناس هن بیجن همان پایه یا پلیا هیان همان جوره بیتیه هی یا ماله هی که جوره که اما مسکن چیه؟ مسکن جهه آرامی و راحتی و رینشتن و یا هر دو هفجینایه پرانیا یاساناسا و پرانیا کسان شارزا و سپورت بیجن مسکن یا درسته و او ناوید منو که همی بحجه کنین تنجیر چتره مسکن دا جبر هنده یاساین عربی تشریعات عربی و دولات دوروبر ما بیت عربی مسكن الشرعي داناي اما شرع عراقي بيت الشرعي داناي وجال فيلاد ياساناس شارزان بسبور عراقي بيجن ام حسكن مشرع عراقي جي بدواتشانك بكاتن وبزريتا فينا في مصطلحي بنت بكارينا مسكن الشرعي چونك بوي بيجيتن بيت الشرعي شقه ودار بخوانا جريتن بس منزل و بیت بخواد گیریتن جبر هنده دا ناوکی تیر و تسل بیتن اما پناساوی طبعا یا سامه یا باری کساتی عراقی جدر و سرکی مظهر و سرکی شریعت اسلامیه پرانی از زانه و فقهای اسلامتیه اونده پناسه نکریه سر پناسا جهه بحواندنا هفجینیه بلکو جل جرينجيا ده مرج مواصفات الجهة وحواندنه ليه تعريفك هي أنكو بيناسك هي بيجيتن أو جهة ظلام دس نشان كتن بهفجينا خو وهفجينا يخوتي دا بينيتن وخوتي دا بينيت إيمان خوتي دا بينيت بشتراس وخوشية خانية خودا ببتن جهة هفجينا خودا ببتن طب بحثا جلك بيناسك يعني تجلك بحثا تقولي هر كان بينش نافت هين باش أجر إيك هاتو تخيفت كه بيجيتن دي بدا تشي دي بتكي جور نافي دي كان أفدي صار أنجي ديناتي كيف بيجن يا صيدا هاتي كمسكن يان بيت يانجي منزل تجورك بتشانش تشات بتأفكرن بله البدايات طبعا بري ياسا بهتا دانان وحتى ديف الشريعة الإسلامية تيجي بري خد ديف واقع وجغرافي وباردوخ آبوری و کمالاتیه هر دولا اگر هم بهم بره خب دینا بادیت عربا همید بنخیبتا و جیانا بله بره خود دیف جغرافی انکو طبیعت اوی منطقه چنابید ابرو ان باجیره بینو بنخیبتا که ببین بله اگر هاتو جیانا کچراتی بیتن بازیب خدان که تو نشی ولی که هم دم دیال خوب بینی ببی هر هیدا که دو هیوا مل جهه که او جدی سر ظروف مناخی انکو جوید مینید سر کار و بارد هر دوات مینید سر جیان و جیارا ظلام یوجنید بس چی پینا سایبو کرد یعنی مثلا او خیفتگاه وده بتا چی؟ خیفتگاه چی تجر ناو بیت دا بیت بله بله نكجيان طبعا يا جيانك يا آرام وبيش كفتن برا بيش كفتن شيتن طبعا يا ساجد تقدير كتن برا خدت تبارو دوخه هم يا ظلامي هم يا جني چونكو ما تعريف دا تمام نكركو او بناسبوهات يا دانان بجي دبديف باردوخه هر دويا بيتن يعني باردوخه آبوري وكمالاتي حتى جغرافيجي او جهه او تعداد جيتن كمثلا بنمونيت باجيرا كده ما تشيد بيت بيجيت بنخيباتا كي بجيتن او جي هم ده نجر مرجو و مواصفات بوهاتينا دانن يعني شكل مثلا جندك بدنا بده خازا مالكي وكي باجارب كد بله يعني حاجه ديف جغرافياوي جهي ديف بحر ابوري كساتي ديدا برچاف گرتن بله اگر بونو من الجندك بيت طبعا بنا الباجير يهمي تشيمانتو مرمرو كاشو امان قبل خب دينا باجير جندا افتشتانينا طابو يا خاني اخي وبلكو سياجي سياجك بدو افيدي هاتي بلفنا يعني
طانکی بکردی بجنی هات یا دانان لبال دیسا یاسای وصل دیار کردی دیف بارودوخ ظلامی و جنه یعنی اگر هاتو بارودوخ و دولمند قیچی اگر خانه که باش و خوش بدانین لبال اگر وضع وای خرابیتن وگاوی دادور و دادگاه تقدير ظروفت هر دواكن للتحليل كداني وشيني دي بريار سردن كاي اگر جن هاتو داخاز طبعا داخازت شكل ماستر بكت اگر نب اكودو راضي بن شي كشني باش ام بنا سر بيوري هاتي ديناتن بو قباره خاني ودي اشالي كيف بتن يعني دابين كنا وجهي تو بحثت كيكو بله اگر ام بري بهن افي صعبتي بكين بري خب دينه آراء بو في چنده هاتینا گوتن سی رأیتين بجن دبيت خاني شلا جنيفا بهتا دابين كرن رأيك ديال بجد نا دبيت شلا ظلامي بهتا ديكرن دي بارودوخ ظلامي بهتا دانان رأيك سيد بجد نا دبيت ديف حال هر دويان بيتن باش رأيي كي يعني ياسا يعني رأيي طبعا من كبرين كما بحجيك يعني حسب شريعات رأيي بش رأيي آراء فقهاء طبعا شريعات طبعا ما قانون بارك سياتي مش جدار سركي مش إسلامتية دين بيروز إسلامية آراء فقهاء يتهاتنا قوتن دبيت ديف بارودوخ ظلامي بيتن رأيي بجناء دبيت ديف بارودوخ جنة بيتن رأي سيد بجناء دبيت ديف بارودوخ هردو يا بيتن ومشرع عراقي ديف بارودوخ هردو يا ورقشتيب أما برانيا ياساو دساتير دين ولات الدين عربي رأي دوية ورقتي كود بجن دبيت ديف بارودوخ ظلامي بيتن بارودوخ وي آبوري أو بيتن استناد جد كان سر وآيات بيروز بجيت أسكنهن بجيتن ديف شانو إمكانيات خو أو آيات نمال بيرامان أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم بيجي ديف شانو إمكانيات خو أف برانيا ياساين عربي اعتمادت كان سر في آيات بيروز هديسا مشروع كديه هي مشروع قانون هفجستيا ولاتن عربي البواري كسا ياسا باري كساتي أوجد بجيتن دبي ديف بارودوخ ظلامي بيتن كبارودوخ آبوري چه آسدايا خاني بو بهت دابين كرن إما خاني بيتا إما شقيا إما منزلة إما مسكنة باشا الدف ما كل هرم كردستان بيجن الديف چي آسا كي اتشن كيفت سر ظلامي كو خاني آن مسكني وجهه فحواندن بو جين دابين بكتن بشك سر ظلامية سر ظلامي تتا واجبة بو ظلامي ظلام رابطن بجهه بحواندنا هفجينا خو جهه بحواندنا كابريكو بيك وجن خطي دا بينيتن خطي دا بينيت ايمن خطي دا بينيتن كسك وخوشيت دا ببتبه اگر نه جنيا نيا ملزمه جهداريا ظلام خو بكت باش ما بيوندي كي مي كاك جمالي ورغرم دي سامعين سر بابت خو كاك جمال كرمكه ایوار باش سر چوا؟ ممنون شرط نکنی گرم آرش نیمی خواهی تدیم گلیس گلکس فاس سر و مصر و راستی موقعی که هشیه و دیگر همیشه بسانیم کار او هر بشتی که دوار اپرات بازی مخابن اگر بسح که دو طرف درست پن و یاسی بود شحتا نکه وگو پارزر وگو حکومت نه بیار کن ادی بود چه اگر سلامه که وگاوه جنگا خوب برده و پشت اینکه شدن لایه یک بجن یک حسادی خوبه و دیفانیش همجی حکمت ده لحظه برزد اره باشه بود چه او شد صباحی جنگ دادی بینیدن و بود چه او جن کنگی دیششی کردن و اگر بود چه اختشی کردن و باشه او شدن یعنی وگاوه او مثلا بود چه ظلامی اختش جوابی جنگ که بردد اکره که مثلا او کرده بود ظلامی مینیدن دلیل بچه آوجنی نشی دخیشی کردن کاری دیگر خوب دادن مثلا ولی آو چرا مثلا خلاص زور سپاس بو باش دارته جی کاک جمال هرچند پسرت بمده که شبابت من دیرن بله وقت پارزر کاک ستار بلا برسواتر دتن کاک ستار ده برسوایدین و که انجام هر بابات خود تمام بکن كيف تحس كيف بابتي تمام كان شنكو ده هذه هم بحث بله بجا پیوندی دی هات کاک ستار بد ام کاک توفیق جی ورگرن کاک توفیق کرم که دنباس سرچوا
خوشتان باشی. سرچاوت من زور سپاس. دست خوشی تا برنامه داشتیم. هر سال بیش. دست خوش. سرگرد بابته و. بله. نه نه سر جهة حواندنيا دابين كنا جهة حواندنيا بيجين مسكن خاني بو جني تش على جني بيانش على ظلامي بتدا دابين كرن وما في كيا يعني داخازة جهة مسكني بكت يعني وقت نروح جنبي بنتكو داخازة خاني بكت مانا بله إيه باشا شريعتي ما وجديشة كاك توفيق كلمة ما بله داخازة لبون كن ويبدارم دوباره پیوندی ما بکن بسیار خوب گین تمهوانه ما بله کاکستار اگر تو بردامی بدی جبرکو پیوندی ده هر دسم بکید بجمع آخنا ما برن که هشت بین سر بابت مرجن یعنی جدا بین کرنا مسکنش آلی که ویا الگور یا سایمه بو هرما کردستان که هاتی دیناتن ظلم بیتن دابین بکتن باشا هر گاوا گریبستا هاوسرگیریه هفجینیه هاتا درست کردن الدادگه وی حالتی بو هفجینه هیا داخازا دابین کرنا مالا کشمان مالت برینو کما بحجی کری دیف طبعا یاسا عراقی گوتی دیف آستی هر دو یادا بیتن لی پرانیا دساتیر اندین عربی بیجن نه دبیت دیف باردوخ آبوری ظلامی بیتن بس یباس یاسا عراقی بیجن دبیت دیف باردوخ هر دو بیت اگر هاتو ظلام دولة من بيت دبيت وجن وضعي خرابيت بوي هيا خاني كي نابنجيبي دابي مكان اما هر غافا گریبسته ها سرگیریه هات درست کردن هات چی کردن نابرا هر دو دا و گاوی ویژن حق هی مافی هی داخاز بکتن خانی بو بهتا دابین کردن بله دیسان وره دا یاسای مرجع دانین کنگی بو جنه هی ماف هی داخاز دابین کردن خانی بکتن دمه مكوني كما بحجة كري قريبستا كان راسو درست بين هر دو دا به تدرس كرن وخالد دوية هر قفا ظلامي خاني دابين كر ودا خازش هفجين اخو كرش مالبات اخو بهتا وقهاستن بهتا بوي خاني دبيت قهداري ظلامي بكت اگر نه في حالتي ديش ما في خو ببهر بيتن يعني شو قهداري ظلامي بكتن؟ وتتبجي دفيتن بري قريبسي دا خاص كتمانه؟ وقت قريبس هاتا قريبستا كان راسو درس هاتا دابين كرت ما بين هر دو دا وي حالتي بو جنيه داخاز خاني بكتن داخاز جهه بحواندنه بكتن مرجد بو هاتينا دانن كانجي ما اف مرجد دو مرجن بيجيت كانجي بوج كانجي درستا چه مرج هي داخاز به تكرن او داخاز تنكرن كو دابين كرنا خاني او مرج ایک شويه گریبستا که راسو درسنا بره هر دو ده هبیتن و هر گاو ظلامی خانی دابین کر بو هفجینا خود داخاز جه بکتن دیف گهداریا ظلامی بکت بهتت پی خانی دا اول مرج توینوی او مافی هی خانی بو بهت دابین کرن بله دبیت جنجی گهداریا ظلامی بکت بهت و گوهاسن بوی خانی کی جه بو دست نشانت کتن او یعنی جنویت پی راضی بدن طبعا ديجن بيرازي بيت بل ما ياسا من بحث جيكر ياسا باري كساتيا عراقي بيجيتن دبيت ديف باردوخي هر دو يادا بيت يعني بلكي جنيفيتن مثلا بونو منظلة ميت بيتن جنيفيتن نف مال بابا خو منه مازال كي بودو بيت بودابين كتن كجوركا وجنيفيتن جدابتن اللي فيري دي شابتن هر ما في جنيني هر تخصص ما في جنيه دا خزا جدابونه بكتنش هف جنيه خو بو بي مالا كابريكوبيك بدانيتن اگر هاتونا کوکیدنا برا مالبات ظلامی و هفجینا یده هبیتون و افزانن شرین حق جنیه دا خازات جدابونش باشه در فتره بدا من دو پیوندی دم کیسر هلا تلفن نزوان جوار گرم دی سامی بردامی دنوی کو او دا خازیا جنی کاک نظیر گلماش زاخو فرمو کاک نظیر ایوار باش ایواری باش سرچاوا چاوانی باشی گلک ساغبی زور سپاس دست خوشی تو برنامه دیدید بله گلک سپاس هر ساغبی خیراتنا میوانه تدید دست خوش ممنون بسیار ما وکو اوه گلک جارم که خیزانه پیک دینم يعني ايش هو تكميل نكرينا راسا دست كان خزاني وكان روجاكا هيدا كبينن وراسا كان كان كريادا وتوشي مشكلات بن يعني يكسر جداد بن بله جداد بله يعني هو تكميل نكرينا لازم كان كود ديما طبعا شو كان كريا طبعا توشي مشكلات بن
سيد القاتل بيش بوانا في تصل لازم كم يشوي يعني بتفكير بزن خواصات كده بله باش زور سپاس کاک نظیر دست خوش کاک نظیر زور سپاس بوده کاک اسکان گلمه فرمو الو ایوار باش چانی باشی سر چوا زور سپاس ایوار باش صاحبی خودش تا راضی بکن سبارت بابته و بله مثلا اول 14 سال مجین ایناتی و از این دو بابه خما و سی برای بیجی بجنن او جیل دو بابه منن و قطعا مثلا 103 متر ام 23 نفری تیده بله مثلا او جنه ده بیجید بونساک خانی دیگه خانی سی ورا خالصا خونی نکی بیاز بچن تیده و از عامل و مثلا نراتب شدش منینه مثلا ده چه قناعت باید جنه چیکن مثلا 14 ساله ده چه مثلا بشه جنه تیده متوی مالی ده و ام حساب باشی و قناعت باشی و 14 ساله هین نف مالا بابایت دادجین بله بله هذا 14 سال ادجین من شش بچی جیتاین و دو بالقا و هر سی براید میجیدی خالی که سی بچی جیتاین او جیل دو باله من و قطعینا 103 متر 103 متر اوف همی هین نفک ده باشه کاک اسکان زور سپاس بو پیوندی ده دست خوش الهیویا برسبه بزانم کاک استاد چا برسبه هوا دتن روی یاسایی و موافق آیا موافق به هیچ دابت یا نه بشك کاک فرهاد الكلمة هذا باش تفتشك بهنا خوبك کاک فرهاد کرم که کاک فرهاد ایوارا باش بس وی ایواری باش سرچاوا ابروکا پیوندیت مزاخونه گلک سپاس میوانی و خوشتیویتی گلک سپاس راستی که سهام بله دیگر آلیشه که حالا مکتیته دا سوارت وان خانیا و جنینان راستی دیگر به جحیل دیجنه اینتن بله همین کسای هستن خانیه بتو همین کسای هستن دیگر بدون هستن جدا بنو قره خانی شکل بس دیگر به توزان هکه نفقت عجیب بسیده پر دولار یا آواکی نایی سیچاده پر دولار یا باشه گنجه دیچه باشید جن ساله که دا دعایین دیجن بشید ها اصلا من مثلا در بابت در ریکا و خبتا قیامت باشه اکه دا به هدر ترهبن ما بو چی دا جنه دا چه بخواه شورکی که چه دولت که بخواه تجارت که پیگه فلان کد مثلا دا حب در ترهجه پیدولی گنجه چه دا بگید آنجی دی که بنده اینا و دی زیارتی فروشد دی چه سیاره که قطین توشی فروشد لیده دی توشی مشکیلا و جادی در که بنا خواهش میوشد یعنی آریشه دیک آریشه چل بود خوشکاسته هم بله وقت دیشی جنه کنده که تاین بگاه دوی ظلام ها خانی دینده پارابینه دوی خانی ده خانی را به بوچه که خانی اکی لاو بشتی خانی شکر بجا ده بجته سیده کرم که را به تغمان نوم کرا پرده درجه کرا تغمان نظام چیب کرا سیال پانه بی بهار پانه چینا به معامه هم بینه بجامان نوزان دوی زمانی که بجام هیویتین جنه کتاکی هایی که یا ظلام ها بکن باشه کاک فرهاد پیامت گهش کاک فرهاد جا خود گلمه بی هرچند نظام همیه و تا خازت اخسن سر ملیجینه از بارهم ظلامت ماشي حش قورينا ويانجي حش خاني جوان كانوا يد منافسية شي كنا هفركي يجي بجن بين يقول ذا شي كانوا كاكي جوانتني خاني هي جوانتني كالوبال هي نبتني بتخاصة جنيه طيبتي في سردمي ده پیوندیک دی ما هی کاک هرمان کی بی کافر بله کافر الو فرمو خیرات نامه وقت که این کاش زور سپاس دست خوش برنامه وقت کم هر ساق بی من بسیارش پاکستانی هبو بله اگه من که جنک میگه دوشی که تنو دیکوی بطرگر کجدا بیتن دیکا تشکیل بطرگر کجدا بیتن چه برسه خبید پاکستانی با بسیاره چو یعنی بطرگر میگه دیکا جنکه بطرگر ایلا چطوری جدا بیتن افمال دا نمیده بس خزی آخو مگرسی اها دی مرجی بوده اینت الا جدا بتن دين ده مجاده إلا جدا بدنا ننتظر إذا كده كسر چه درس فبیل بود داره باش بکراتنا بیشتم گلک سپاس با دست خوش که کور بوده جی بله کاک ستار از سارا کم کوری دست بکن بله
شكا كافري دست بله اگر كريدوينه همي زبارن بيك و طيبتي بس جدابيني بسیار کار کاوری همشین دولانی برسی بدین اگر هاتو گریبستا هفجینی دا مرجک حال بیت دانان دبیت او گریبستی دا مادم هاتی دانان دبیت جیب جیب بیتن هر چه مرجی بیتن اگر ظلام گهداری نکرد پیگاوی دهندک بچون اندیم یا يعني ابدا خازاجنه یا دابین کرنا خانی بویان جیب حواندن گریبستی تتا نفساندن؟ نه پیویس ناکد بهدن مثلا بس او مرجوی مثلا یا جدابونی وکی دی جدابون ما فکر شرعیه هر دوایه خو گلک طبیعیه جک جدابون بله وکو از بیشم باب نظیری بو بسیار کلی گوتی ام 12 کسین چند 12 کسین کاک اسکان 14 ساله جنویت ناف ماله و قلتي خاني ماجي سر 130 مترانة وبراي بيجي ساعة عيالين ويشش عيالين تشد بيجي أفزقتو في الشارع قرب الله كتب سر خزانوي دا خازت كتنجد دا خازت جدابيني بكتن ما فك الشرعية هردوايا أجر جيك جداب بان طبعا ما برينو كاجي قوت حتى بيت ما يعني جورك جي درستلو الرؤية الشرعي وقانوني بلا أفي جوري درجه خو كيفاني خو هبيت كو بشن تدا آرام يا خو بگرن و مرافقت يعني بيك هاتن ويجوري چ مطبخ بي چ دشو بي چ سرشو بيتن اگر هاتو مشترك جيبن كيشين بالي مرجكي يا سيغوتي او كسيت او بيك فدجين اما داي بابن يان برابن گلدا اگر نه ناچه بیتن وکی دی مجارکا دی بحجه کربه دیف باردوخ هر دویت مینید آیا باردوخ وی آبوری جواکی مهیعه بر هوا جدا ببن یا نه اگر نه امتی چون خواه اخنا کشا وکی او ما مستعدی بحجه کری گوته دی جی جنه اینو واده چون کبنه اتکره دا بله او هیچ امکانیات اگ جنینه اما دویره دا ام بهیم بحثیت شکیدی بکن سام خان اگر هم زفرینه بری چند ساله دای بابت خوز حکینی لی بلدی گهشتن و پی گهشتن گلک مهمه ابرو هر دوت اکودوب گهن و تفکار بن گلک دا خدای بابت ما چه جورو و چه ولا و چه خانی نبون بلکل بن کبرابون و بن دارابون و شورشت کرونان نبو بخون بله خوشویستی وان بو هفدو خوشویستی بو زارو وان خوشویستی وان بو کسو کارد مان بینین وان مستقبل عیال وان برچاو تو بون شامپیک و بجینم همیت مازن جی کرین الحمدلله مدبونا خدان شهاده و بروانامه جی جوانا اخناته بله دکا باب شاهینی ورگرم نیسد زغرم مبا باب شاهینی کرم که شوینه باش باب شوینه کرم که دم باش دم باش سر چوا خیراتنا میوانی وقت کم گلک سپاس بس من داخل و بسیاره که سیدای هی بله کرم که بله سیدات بشت ما فیشنی بسیاره خانی بکت به خو بالعرضه که کنجیب کتن تمام آنام هم زمین دو که همی کره داره فقیره با کنگی سیدا پارزه را بسیاره ما فی کره داره کره کدا عالم بزانتن که کره داره که کنگی بجیل اوی دیت کره داره هنه کی بسیاره لید کتن و اگه دیجی سیدا اگه تا گود جن وید ما بسیاره خانی بکتن ولاوتا جنکس مرا بردان همه دینشن چه ویدیو دیگر جن کب که بجا ما سیدایی کس نشون جناش بینه که اولا جنی طلب خانی باب شبینه از باکم که ستاری یبروی یا صایب بحثت کردن و از ما چما بس پینینه يعني ام بجن ام جانا خلق تك بدن يعني جن بجن جني ام هان بدن و شنيكا رابطه سر خب بسياره حال خب قلت والله من جدابك والله ماني تلفزيوني ان فلان برنامج وقلت يا ام فيت شي بحثنا كنت بلكو ام ريو يا صايبه بحثكن افج يعني وكي راغاندن دفيتن ام هر جاري بحثا يا ساكب كانوا يا چاوات دیناتن چید بتن ام روشه که داخل کن کافی آسا بینه همار کرن ند بر جوان دیا ظلم دیا یا جن دیا خزان دیا بله والله بسیارش من کرد بودم من باب شوینه تجابایت دمانه باب شوینه سیدا بسیارا من بود پنج خان یکی بت محلامه بله پنج بران هری که غرفه که و تو پارزر چنگیل دادگاه آن دادگاه حکومی بسیار چندی ها تکرم که خلق کره داره بله بسیار همیشی بسیده اوه و زور سپاس با و برنامه و زور سپاس بودشی شبینه راز بشت از خوشی کره دارم يعني بله. مش نينه بس اگر هاتو طبعا سنة الحياة وإلادتو هاو سيرجرية بيكيني هل قوامرو في هاو سيرجرية بيكيني بيويستي بجهة كيبه آرام بيتو وبحاوي تبه
لبلي ياساي روي ياساي بام بحجت يعني ياساي او مرجع دانن بيجي ديف امكانيات هر دو كسا يعني بچه بو جورك خونه گوتی لا تو بچی ولک بدانی یا بچیت ارقا خانی دا یا بچی خانه که سقات چارقات دا المهم برینو کجی بحجه کر هر دو کس ایکو تو بگهن و پی بگهن وکو دای بابت ما بلکوش کفت بون مالت وانا بکو پشمرگی چلو چی بکو بش شوینی او چنده ولگرتی که مگوتی مافی جنه که جهبو بیت دابین کرن وش برکو فقیری او جی کره داره ترساوی کل دو چی بی نکو خیزاناوی دا خازد زیادتر بکتن لیم بحث کن روی یاسایی به یعنی امش یاسایی نادر کبم تنی ام بحثا یاسایی کنو اف بینارت ما که بجدار بین اوانا بتر بحثا هندی کرکو هندک دنها جداد بنود کبنا بین کره ده بله کاکستار امش بیر نکن که جانا تبحث کر یا دی بابت ما راسته چید بتت پنشش برا همیا خزان هبت ناف مالا كده بنو هركي غرفة هابت بلكي نبنجي دو غرفة كيش دبي أبا همي بسر مواتي بين وصابي بلي هكام بين واقعي جانا نوكا أم بري خب دنيا كيشو كرة ميت نهاية جانج أبي جانا هفجيني بي بينين بتريا وانا خدان دوامن يعني أو چه دوامي أو جي چه دوامي چه جنة چه ظلامة هر دو خدان دوامن چه بتن أوان جيت بتن مالكي بخوا بي بينين كو آرام بنتداش بركو وقتش بشتي دوا گرنج دوام خوا ابتني بيجين يعني جيت زانيش سروش دنياي هاتيا غورين و گنجي هندك وكي تخازي دي هنا الجلاب جنقا چه بتن شرم كتن مالا بابا خداوي هل سوكوتي بكتن او بخدا خاص كن يعني قالك كرتنها او بخوا يعني ديف مالت جرن وحسكن جداب نش مال بابا خا نكو كيتش يعني ام بخنا سجني اجن الا دا خاص بكتن ام واقعيا باخفن كوجام خجياتي غورين وغورين بردام جدبن منمونه كي سر باجر سليماني بين هرج سليمانيه كافن دجي هما وقت جنيت خازن اوتوماتيكي بيك وكاس بيجت ومرجع دينتان جن وظلام هر دو بافكاري كدو مال بخود گرن وجداد بنو كريدار نوجي ومالكي هر دو جي بخود كرن نف ماليه بيك ومرجع دين سري كدو يعني فيت السردميجي بتشيني توصلنا بيني بله چا يعني بري ام بهم الدير بهم بري خب دين يعني جديرش مثلا يعني ياسعي افرو رول ما مستعين آيني رول ما مستعين زانكوية رول حكومة هرما كردستان رول ركخراون جواكي سيفيل رول باريزران رول كسان روشنبير وردا همي دبت بيغوا بير الوي چند بكينا با هر پروژه البردسي ما بيت هر آرمانجا البردسي ما بيتن ام به پلانو اركو دراسة بكينا با ام دی چاشین بر خود اینی او کلین سر موضوع بکنم ام دی چاشین هین خلوی قیرانه خلاص کنه دبیت و کلین و پلان و اردس بکن بونو منم هاتینا وی برنامه ما و کلین و پلان دانن ما برنامه ترتیب کرد آیا ارک چیه ارک دز و اینانا هشیاریا یا گشتیه تخمه کرنا با های دموکراسیته برفره کرنا چارچوفی روشنبیریا گشتیه تاوتی کرنا مثلا هرزریه دابین کرنا کرستین پیوسته بو گنجان بو پیگهاندنا گنجان بواره سیاسی دا بواره کوبالاتی دا بواره آبوری دا حتی ام گهینا آرمانجا خواه آرمانجا ما برین که بحثی کردی وکو ارک برده فرا يعني فرا براسي ما بحجي كتشارجوفي روشنبيريا قشتي ام خلكي خو روشنبير بكين رول حكومتها هرما كردستان او ابروكا بيكاريه نهريتن و كاري بو خلكي برخصينيتن دا بشن بقيرانه درباز بين اگر هم بهم برخب لنا كابينه ششه بو نمونه ما بحثي خاني وبراكر كابينه حكومتها ابد برسبا بابا شبيني بله كابينه ششه يا سرکاتی دکتر برمی پروژه که گلک جان که را پراکتیک را تطبیق اوجی پروژه پیشینا خانو برابو مفروض گلک شکی جان بو خلکی گلک مفاجی وگد اشیم بجم تهنا عدالتا یا وی پروژه گهشت همی قرناتی کردستانی و هیچ گندک جی نمایه که به آودان نبوی و خانیت و پرکو پیک نبوی نبه لی کابینه یا هفته فربو اف پروژه اکتیفتر لیکر بویا داخل کی پتر استفاده جی کر بویا نکو هلا بو جهدا مفروض ما بير ليكر بوفا ديسان ما وكو جانج وكو كسان روشنبير وكو روجنما فان وكو ما مستعين آيني وكو ما مستعين زان كوية دبي ما بروجين باش البردسي هابين هم بو ولات خو بو كردستان خو هم بو باجر خوجي بونو من ام چ بكين ام كسان الدولمنت
وكسان يعني بازرگان كانت ململانه كده بو دابين كرنا يكين يشتجبونه يعني خانيا بو خلقي دابين بكن وكانت منافسه كوسط هاريكار يا خلقي بكن اوان خانيا دياري بدنا كسان كم درامات ودياري بدنا وان جنجا بالتازه هاوسرگيريه بيك بينن ما بروجه من بحكوماتي ومحاوله كانت براكتيك ومحاوله كانت كبركه كده دابشين افي قيرانه لدرباز بين هم ديسا خوشويستيك دناف حميت خوشینن کمالگه هجدا پیدا بیده. بله. کو ایرو اب آریشش درست نت بی کو وکی او پیوندیت کردن دیار آریشه کو نبینا جه و حواندنه یعنی وکی کرداری که باروی گراند که کو نبینا کاری او وجا کردار جی بتن و جه و حواندنه جنها وکی کریج دستنان که بتن. لی اگر اف پروژه که وکی تا اشارت بکری سرگرته با جه و جی و بردام با چدوت ما ایرو که قیرانا نشتجیبونه نبا. پیوندی میتین دیکایونسی و کاکسیدات از بارم امشن تنه وان پیوندی ور بگیرن دیکایونسی کرم که؟ الو کرم که؟ شب باش سبارت بابتیو بله یاشمو و همشی اتفاقیت نبین جنه و ظلامی دام بله و یا شما و هکر مروف اتفاق بتن هکر چه حالتی مروف تدا بتن او بمروی باشترش همی تشتیم بله اوه همو هم خواهی اوه 4 ساله من دادا فکری من دعایال شکیت هی بله و امنیت خانی حکومی بنجی بس الحمدلله گلک باشه و خوش شد بورتن بله يعني جرينك أوا مروف اتفاق بدت جالك جرينك أوا كجو مسكنة مروي شوانا بله الحمدلله نعم خوش خاني من بيجن يعني طبقا خوش بالله بس باش الحمدلله بس مرو اتفاق بتن هم او تشتبو مروش همي تشتي تدره باش دست همي نوفر هدي تشي بتن دست خوش دیگه ونسی زور سپاس و تبرسه وان همی بینی ردن کو بجن جن دیرا بناسر خوی آن جن زرابتون چونه کویا شما اما حول ضایع کو جن همی رابن بجن دخاز خانی کی بام کن ولی کی بام کرن کاک سیداد الگلمه فرمو کاک سیداد بسیاره تا شلون شکار ساموشی سرچاوت من لا خیرات نمیونه تبکم هر صاحبی من بسیاره جبتنی جواب بله نظام ما يقول لكم هر جنجة دهوكي أفريقيا يعني سراسر كردستان نبرس دهوكي بينش كتير جعني مونه هذا يهات يا قايد ما جرى جو بوكي ما يبين حفظ نذا بيجين بينجن هرينا العفروشة كيف بوفي تشتي صباحي منافكش في خبرين ميربو مولابا وداخازية وانا هلا وراستي يعني مرزة هاي بو هني خشكيت خويت كنت بس يعني جلق ما ظن سنة تشتي أمريكا تعرفين كي هزرا خود كان كو هر ظلامة كي بنت يعني وما في غفرتي جيبانا أميري روجانا بينجي تشكل دهوكت هنا بردان زمو مسخو عرفوش الصباحي ضفبا يعني بشتي شان صالة جديد تبظالي دي كردستان شليت الجنكا جنزي ما قضي چه جابن ويوالي كريجي مثلا ممنوعة همچین بجین تجنه کادی بینی و بداده که بر محکمه و ویدیو بلکه افریکان دکن مالت خدا تاین حالیوانا باشه طماعیوانا چی تدنیا چین دسیجین که گفت خدان کنو بیمند لی مخاطنی و افریکا جلک و ظلمال سلمی ظلمی های علی باشه موفی حضرت دانا ویری علی پاکا موفی ظلمی باش زور سپاس کاک سیده دست خوشش تو کد گلمه بی راستی او کچین تا بحث کری هر او کچانک و خشکاته و دیکاته و کچاته و خزانته يعني فيتن ام وقت بحثا كچا كيت كان جينا قد كان برز قرتن فام بحث كان براستي اسبي بيامد جهنم بو ظلامة نمروف إجبركو عن بحثا أكيد كتا جنا كيب كان كتشي كيب كن نتشا مروف يمرو بحث كت بلكو جبيرنا كان أف كتشي في باجيري يعني الهرم كردستاني خشكو دايكو كتشين هوانا يعني خزانة هوانا يعني بله وكما دارين كجي بحث جيكي يعني هر كسو كارت منا چه پتربن یا رجان كيم تربت مرزي بوته هاي يعني بجت هر كسك بينش بركبتو يعني
اف اخفتنا ناخفتنا كا يعني كسان تيجشتي روشن بيرن بفيشي وي بحسب كان برصفتك بله والله هر تلفون ما بنا ديري بابتي اگر ام بهم بر خوب دینا دیرش بابتي ياساي ام بهم بر خوب دینا واقع ما افرو ام بر خوب دینا آیا ام شو ولاتك يعني ولاتي ما ولاتك سربخويا يعني ولاتك بندسته افرو كردستان باشور كردستان نه ولاتك سربخونا نه ولاتك بندستين اولات بندستو و سيستم وجدايش ولات سربخويا خو هبيتن افرو ام بر خوب دینا بزفرين فجاره هر ولات بندست بيتن طبعا امبرياليزم واستعمار دي تشيكا دي چند خاله ايني دانيتن دي هليت افملته هر فقير بيتن ودي هولدتن نخاندواري ونروشنبيريت نافادا بربلا بيتن ده اف هر دو خاله واللي بكن افملته هر ببينيتن كويله وعبد اف سيستم قالك خرابه اما اولات سر بخويا خوها بيتن دي صدهن سر سيستم بريفبرناوي ولاتي بقريدا ايا سيستم كي ديمقراطيه يعني سيستم كي ديكتاتورية يعني سيستم كي عشائري ودربكية نافروكا ويبابتي وجردتن شنيد فرادا ما اگر هاتو ام بهم بر خوب دني اگر هات نه بس ما في جنان ما في ظلام اجدي پیش کاری داده کرن اما بو سه چهار فاکتور سرکی ود گریتا و فاکتور پروردهی کو هم بشین هم جن هم ظلام پرورده بکن و بکنه کسک هوشمند و روشنبیر و شارزا و اکتیف چونکه بابت گلک مهمه ابرو اگر هفجینا خودان بوارنامه بیتن و خودان شیان و امکانیات پیوست ناکتن پناه بتا موچه و امپاره و پشتوانی ظالمی بلکو دی بیتا هاری کار با ظالمی فاکتور دیتر فاکتور نکما بحجه که سیاسیه فاکتور سیاسی که واقع سیاست وگیره ده ابرو ام وکو ملت ام چپ کن باشه ام نملتك سر بخونه و ام نملتك بندستين از برك ما بين سر بابات خو هرچند ام بينرم جدير خصم ديارو يا سيف بحث كان دام بزانن دما كوجين جلك ظلام مثلا يعني جن اذا خاصه جهه بحاول كان مسكنه كتن ظلامتين شوانت الدنيا جي بجن دولمندن خاني بود كران يعني او دخازيه ان او موافه ملوك دارتي يعني جيبو خوشي او جن دخاز دكتن و ام بين سر هندي جي اگر هاتو او كسا القل اجنمان او جنو ظلامه او ديسا او جهاد بو جني مينتن كو سر نوفي يانجي او مسكنو او جهدابين كري بوينا مينتن ولوري يا صايبه تشاج بو جنيديا مينتن وقال جرمت بينن بشتي بردان يجي برجنيت كفتن بله طبعا بتونا درفي بابت خو باش بخش بختنا هاتنا بابتي داوا وهم بو باب شوين يجي دابچك بهناوي بهتوان اف ما فنم ما في ملك داريه بلكو ما في يمتاع خوشيه سكن وسكنه بالزمان العربي دو تشتلك فرقا ما في ظلامية ما في جنية خاني بو بهت الدابين كدن لبالي اف ما في كي خوشية نكو ما في كي ملك دارية او جورا بوتيت الدابين كدن يعني او خاني بوتيت الدابين كدن يعني او فيلا بوتيت الدابين كدن بو جهة بحواندنا هر دويا نابيتا ملكي لبالي بيك هاتا ويجوري او تشتت ناف ويجوري دا بيتا ما في ملك دارية بو ويجني فرقه مال و فرقت ناف مالی بیت جایزه هفجینه بویه اما وکی دی ملک ظلامیه بله عفوی بله ملک ظلامیه نبیت ایجنکه باشه وکی که اسکانی بحث کری مثلا او چرد صالات ناف مال خوده و جنده خازد کت یعنی بلا ویری مشاشک چنه بتن وقتی جنده خازه جدابینت کتن أفاجي براسي بيت تحملك كريا قالك كستحملنا كنت صالة جد مني نف مالك قرابالغ دا ومالك كو ري بيناتي فاج بينات بتشيك بتن وبطانك بتو راسي جي أف فشارك دروني بو جنيتشي بشبركو أجا جنجي نف مالي بت يعني ناخد عندهم بتخ وكي بجنجنا مالي بتن مشتو 4 ساعات نافي مال لكار بكتو أوز فشار السري تشيت بتن أفا ما فكيوي بتن هر چند پیاسایجی او ما فایدایی بله اوه وجش آلی درونی وجی چید بتن هاریکاریا خزانه خوب کت اگه خزانه خود جدا بکتن و خانی کری جیبو بگرتن امش بیر جینه کن ویگا و فتریان مثلا خودان معاشن جند ما يعني او جن جي هاریکاریا هفجين خود كت بدانا كري يعني جي كلو بالت مال بقصة انت او معاش خودت يعني از قالك ناس كم في هاریکاری جيت كن قال هفجين تخو مع يعني ام زانه جي شالي يا سوي شريعته فجي
هیچ تشتێک ناکەوێتە سەر ژنێک و دینارێکی خۆشی بدەتە زەڵامێ خۆ بەلێ ئەلحەمدوللا ژنێت ژێهاتی و ژیر هەنەک و وی کاری ژیل گەل هەف ژینێ خۆتکەن تێگەهشتنەوە و پێگەهشتنە هەردووان گەلێک فەرەمە بەریم کەژی بەحەجێ کرد ئەڤ فاکتەرێ پەروەردەی گەلێک مهمە ئەگەر مافێ ژنەیە زەڵام خانی بوو دابین کرد و جایزات نافمالێکی زەڵام دابین بکرد بەلێ خۆشبەختانە ئەڤرەمە بێرە خدەینە جوواکێ کوردەواری ژنگەلەکە هاریکار و هەفکارە گەل زەڵامێ خۆ بله ام بین سر کنگی جن به بهرت بتش وی مافی خانی بله به بهربونا جن دمه گریبستا هات بیتکرن ما بین هر دو گریبستا که نه درس بیتن و اف جک ببونا هر دو کا سر مثلا سر الشرفه بيتن طبعا يعني خيانه زوجيه بيتن ومخالعه به تكرار اتفاق هردو وقت جيك بعد من دخازه هندي بكاتن يعني تجن دخازه خلعت بله وقت مخالعه قريبسته كانت ما بين هردو براي اخو كيف اخو دستاش ما في خبر دتن وحالتك دي جي دمي جن یا نساخ بیتن یا جدا خاصة طلاق بكتاب خوب آرزو یا خو و بجد ما هیچ موافق نبیتن. تنازلش تدخل كت؟ حقوقت خوب كت بله ما في خوب كت می حالتی دی ببهر بیتنش ما في هاوسرگیری ما في جهه به حواندنای. بله یا ساکی هبی کو دابید کرنا مسکن بوجنا بردای بی. اللي في ماده حفته وحفية صال 1983 او ياسا چتي دهاتيا يعني او ماده بحصل شتكتو تشوايا بله او ياسا او حفته وحفت جماره حفته وحفت صال 1983 بيجيتن بو جنيهيا بو في جنيهيا من تدخاني طبعا دم تتبردان وقت تتبردان يعني جيك فابون بو في جنيهيا ميني تدخاني هاو سرگيريه دا يعني هاو جينيه دا وتداب ميني تو تداب وحاويتن بآرزو يا خو وكسك جيت قلدا نجيتن بسر بخو يا خو تويره دهبيتن ناچي بيجي كس قلدا بيجيتن بو ماوي 3 سالان 3 سالا دبيت مينيتات دويره دا بله اف ياسايا توشي چند رخنه ابو شلا کسان انشاره زو پسپورت بواره یاسای داد بیجن اف یاسای وقت که دو جارا جن مفادار بیتن دا بین کرنا خانی دا ایک دمه تنجیک وکرن بین طلاق تعسفی وقتی جیک و بون هر دو طبعا اف جنه دي زرر راوي داني اف زرر تقديرا كرياوي يجب 2 سالا طبعا وهجر هاتو ديسا ما فكري جي ورغرتا و اف دولاني مفاور غرتن توش انتقادات ابو الفردا ديسا ماده كي دي هي قانون باركسياتي يا باركسياتي ماده 58 متناقضي في بابتيت بجيتن مصروفات هر كسكي تيچونا هر کسی نفقه هر کسی که سرویه و الا یهف جیناوی نبیتن اف حالت دوی نقدا دویت بجید اگر هاتو اف هر دوی جک وبون و چواد هف جیناوی بماوی 3 سالا من تدخانی دا و تیچونه دوی خانی همیل سر ظلام بین اگر خانیوی بیت یعنی ایجار بیتن دا به ظلام ایجاری بدتن او جدی سان خالق دی بو خالق دی بجید او مبرر مشرع عراقي دانايك ياساي دانايكو بوزماوي 3 سالا جن من تدخاني دا بيجي مبرره كي زعيفه جوي چند ودگرن بيجيتن جبر عدالته چونكو جن نشد شولي دي داس خو بيخيتنو نشد شكاري دي بكتو نشد جانا خو بتسري بيجي اف مبرره كي زعيفه بوي بيجيت كيد بيجي جن وضعي مادي باشنينا ظلام وضعي خرابينا وجنيد بيت انتقاد ميل ظلام خو بكتو زرر اللي بكتنو جبر هندي توشي چند رخنه ابو اف ماده ياساي يعني اف ماده بو چه جنا یا شول کربت یا شولی نکت یا دهات هب دهات نبت هر دو کوفت گردن بله اف ماده مفادارن شوی مفاد بله و بو هندي هات دان وقتی هات دانن اویا توشي رخنه گرت نبو اف ياساي حتى انها هل في صوت صنات هم وركرن طبعا هات يا هم وركرن ياساي ما في جن دابين كرنا خاني ده حتى انك هات يا هم وركرن مش ابا ياساي عراقيه يا مجي ام جهه قالوا ياساي بريفاتشين يا ما ياساي كتيبت هلا ام هر سروي ياساي بريفاتشين ياساي ما في جنان دابين كرنا خاني ده هر سرويتشين هرچند ياساين هري ما كورسان چند ياسا هموار كرن لبالي او بوار الطلاق دابو ند بوار دابين كرنا خاني دابن باشا چند بوار دي تري ياسا ديكنا بي تي في هموار كرنها بي ياساي بشك وكي باريزرك بشك دبيت به هموار كرن بوچي
چونکە گەلێک هەوەکیێن کەمە بەحەژێتیری ئەف مادە بوون نمونەیەکە شوان مادەیە متناقضی مادەکی دیە یاسا ئەحوال شخصیە قانون ئەحوال شخصیە و پێنجیونە هەیە وقتی متناقض بی دەبێت تعدیل ببیتەوە یان موضوعێکی دیمە هەی سەر معتەدە هەن معتەدە چییە ئەوە دەمێژن تێتە مافێ ژنێ معتدة فترة عدية دمي معتدة من الوفاة ما هي قانون ده ومعتدة من الطلاق ما هي فترة خليقرتني بشتي جن يعني ظلامة ويتمريتن أو فترة يا جني ظلامة ويتمريت شهر هاي ده روجن ويا طلاق سي هيفن الفترة في فترة ده المعتدة من الوفاة ما دو رأي تانية فقهاء واعتمادات كنسر رأي أكيد بيجيتن بو جني ما في هي مينتات خاندا رأي دويت بيجيت بو نينا وقانون عراقي مادة بيجيت اعتمادات كتسر رأي دويت بيجيت بو نينا يعني جندمي ظلامة ويتمريت النابت مينيتات خاندا ده بش خاندا بكافيتا اي افجنا مثلا توشي في درد السريه بو توشي في نهامتيه بو وتوشي في جرق بريه بو بكار بشول بدهات يكسر قانون عراقي بريارة دايبك مع العلم برانيا يا ساينديان عربي بجناء دبت مين تتدا اگر خاني هفجيني بيد مين تتدا بفترة عديفا شر هيفو ده روجان ده باش اگر هاتو جني زارو هبن هر دي سنة بدت مين تتناف خانده دبت هر دي صدي اللي في دبت بمينيتن يعني دبت بمينيتن خاني ده حالتي الدوية حالتي معتدة من الطلاق قانون بيجي دبت مينيتا تدا وبويا هي حتى فترة ويعدي خلاص بيتن بل أجر هاتو زاروها بون يعني لسا قانون عراقي كاتش بودانات بيجيتن أجر هاتو زاروها بون واجيك جدابون أفياسا يا حفتة صالة 1987 بيجيتن بو جنيه هي بمينتا تخاني دا بو ماوسي صالة يعني بحسي أصلا بحسي زارو يا جنك بويا أجر زارو جنا بن درست مينتا تدا بل أجر هاتو زاروها بون لسا ياسا عراقي بيجي دابيتن نفقات زارو يجيب لتي أجر هاتو جيك جدابم نفقة يعني تشون الزارو يجيب لتي وتكريو بيت زحمة أب زارو يجيب بيتن يعني نفقة الحضانة يجي بيتن بدأت ظلام باشا ما برسفك جمال جدا جمال نهيلك وبحث عندي كربي دمي جنو ظلامك جيبت بن بوشي كربو سلامية ونوغ كورك هبن جهة ظلامي نوغ جهة جنيه ياسا باري كساتي دا ما في دايجني اگر جن زارو يدخو وربيري چمكو حقي هي او زارو يا مازن بكتن بلي اگر هاتو جني نفيان زارو يقفت بو ظلامي كفين نكر نكش فرقي نينا زارو هر دويانا بلي اگر جيك ببون بوكي هي زارو يا بخدان كتو پروده بكت بو جني هي والا عندك حالات ديت هنوت ياساي اگر هاتو جيك ببون والسر مثلا خيانه زوجيه بيتن قابل یا سر نداده چون که دبیت افزار روی شیوهی که پرورده که جانو پریکوپیک بهنه پرورده کردن توشی چه نهامتی و دردسری ببنه. بله بجنه من دماهی که برنامه تا گلک سپاس بود هر چند بابت گلک دریش وکشن امی روزه که طیبت کن سبارتیوی چندی که زاروک بو کیت کون و چوا زاروک چند دفده که خواهنش بو باب ببینن بو روزین دهاتی ایشالله و زور سپاس کاکستر بو آمده بونتا بو وانزانیارین تا پشکیشی ما بینران کرین. هر ساغ بن سرکفتن بو وجی سپاس بو میوان گلک سپاس ساغ بی بله بینر تیجا خوشتی زور سپاس بو برای ستار تاها پارێزەر ڕۆژنەمەوان کۆ وێ خەلەکەدا میوانی وارە بادینان بی و هیوی دارم جی هین شاشی تێنەگەهن تەنێمە ڕووی یاسایی بە بەحسابی بابەتی کردیا و هەمیشە شاد و بەختەوە بن و بخاترە هەوە